jai kathar han antong ki jero itu benar judoi dengan kali kan nah itu kapacawai intonon kapacawai alam kitan ben orang lalu lalu paling tonon hang itu nang nilai sudah plan tulis akan kita ambil teh a ogle tadi di pan presiden takak lapen Mayang dari tangan pokok polis ketek dong sehat offline murko nawa sekot jadi kira dari sini orang good ake hai dorsing rong hang MLA horik hadal alang li kaning je angtong tiga thar la ben je ai ka thar tu nareng soda prang po bangke la bang training ipi de training se ke pilo lage Kalang, mane areng ga pa pho pulo tang lage training no kalang. lasi inut MLA lason kaning je nang ji a odabe la pen ke horen sing be MP ke ha yalang li ning je lo rata phan la anse third class fourth class alam kaning je ai ka thara hem police dam no pulo tang te je ai ka thara bang apong repen sike kat la pen ke kat una hut che ping thor thor da tik budi Kalang. la an third class fourth class alam kaning je inut MP di lahai kaning je nai a odolo malang alang hemprek batai ko ano dil hilong ke hangdam parliament no alang batai ko no hemprek ke hangdam la so alam rathon thon tha Kalang. alang di pudoret NCL je damlo ma di mahasau long haflong long alang phan ko ane muni datum alang li phanon di ka complain alang li chini lo ma sola anta nono bangke je ai ka thar mate APHL se tum han bangsin non se akoi ke ba lage victory rally kali pusi parnisi tokso long tame eli tu mali da tum than bondo labe ne limata pu pono ke lage victory rally kali lage APHL se kan ka target lage ka sorsar rally chekok le logente Kalang. Exactly. That's all thing man said. Tumi bang dam jil. damjulu enke non APHL se president aphan thang bakbe je ai ka thar aphan police damode chiping thor thor de tik pu kumatong che phing ne he nang li putha he hala di alang tu mali darang bong he koloso hotel long mayong te chiping horkang ri chiping thor thor de pa he Alang Guwahati lah, Palacio Hotel lah. Palacio hotel kona ningkan mayong te 2017 ani. 2017 ningkan gre karbiang long de katala na hut de dak elected member karbiang long autonomous council long ake hoy inut de lange chichini pun na ton life la na la non na thek long ba de life lang lo ba thek long po live card lu na genete ne hor kang ri ong chiping thor thor de char ju tha nang tu mang bong la so alam ke lage rata tum ka chini ne gali katoi ra chini at side Kalang. pen non itum Meghaloi long daksido nongpo long sido starting from Nongpo Silong lapan gali tu makem ha Mairang non district kimi Silong penapar 40 kilometers se Mairang bithian ado Nongstoin bithe langdam lo polo dang te ilitum di theglong di non tribals buki inut tawe Awe. dome piglada Nongpo long ke karbi siong lo lapen ke sonon thase Silong Mairang lo lapen ke la prek yong dadi di dage dome pik long so side Kalang. Karbiang long bangke ilitum inglong sotum ke doi fansinon bangke phere thu me ando insecure non ke di la somudang nang li puthate sapa hanse Eli tu mada bangke la mainly council long kachari tum ke chokche. La si det ke kachari tum hin lo kenang sot. Kachari tum yong si chokche pulo tangte la ke det ke kevir lo. La son dak thak sino itum karbiang long ke la son sinang mandel lo. Itum karbiang long tu mas council la tum si tum manang cari pon pamenang po. La pen kumane det pen wang si tum manang cari puke avelu. La si council long ke do tum si tum manang cari nang po. MP MLA tum si tum manang lang po nang po MP tum si. Non il tum ke thek long gang il tum MP son son bang ke la ke MP a protocol MP ateng a odd a man member of parliament lak kep sosialang li phan munit tu muluk tum kang wai pen alang li ke hai lak kep amuluk tum akimang alam se alang li kaning je chot nang ya bang sita non bang ke ha komane bang kupine alam si ang ho ching pudun kupine bang han ka sorsar alam kumane leaders chokche pul hayan se alang Appoint na bipin. baseless allegations alang lagi pidun la son alam ningje blo tang la MP mo alang li MP ang hoi nilong le data ningje bom da dolang sita non alang li responsibility ke MP ang hoi si ke do bom lang pulo tang te alang responsibility ke Delhi long
kam ke claim dun hin lo Delhi long kupima kineng ji son an kaning je dun hin lo alang li labang sia por alang li chipineng dakar beng long kalili kalang lang ihin dam ihin hem sukang pudun ihin ha CM apiki pudun CM han ka pa impress je phan himonto phan ka pa impress je phan pumalang li MP protocol bang cewar chor bang lake therak me khang jang lake lapen in future karbi society fan lake towar accounting na sige ponja bang pusine man ponrong Ben towe tum la so video thek lok pen silong lom la pen nong po lom ke do kar bi tum da atumi la victory really long very disappointed itumali da tong kaning je lam heti dom aning ke oi kat therang me ing neteng ne me la puju la hai ke itumali da tong kaning je ne lam kali la ke they are speaking like an opposition leaders na yes opposition leaders mana ta third class la opposition leaders atum APHLC tum bang ke eli tum ke konat si ke paking nai mala paking lo constitution kon ateng si tum lam ning je lo di non ke la hai areng pasuji to hoa mane chi phing thor dat ho ya to ho lag this is a third class mana ber fourth class alam la hai ki di la lo asi rata tumang la bang mun thi pe me non la pe ni tum non APHLC atum leaders atum ge dot thip si non ke le tum ge dot thip lang nale tum ta la hai baseless la hai allegation pe na tum ma thadun tabri la pen ke hog pha nale tum arjap thimon la pen ke non e prang ke bang jelang ni tum APHLC ka che song long nale tum nang charap na je to la pen ke dot thip ji phansi nale tum phan chune report piglo kardom Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.